One pinka one. Umerealize kuna jirani yangu fulani time ya lockdown amechukua nini? Omena. Omena saizi kwa market. Na nini na unga arega. Omena. Ama Iwaje ni jo Omena biasa chikipesa. Hey. Yo Omena gijo mogo. Jo Omena gijo mogo. Sani ko ren man Omena uchiel. Gikuon. Bukuno tonja ngwen. Omena kado. Kuon. Omena uchiel iri list ginyaka kineru. Be sani ngene nego be ni nyugi minyalo kwan. We nyugi moko manie group. Kaka michele werigo. Kabisa. Don't take it. Nyugi bungu minyalo kwan ni ama 1 2 3. Okay. Kawuono Tuesday Omena be don. Ni nyewa lot. Alot ko ingine kidwa ni mundi trade sani iti ni chani. I pogi you a lot money. Momo ke chanu mi chen. Tell you the truth. Because manu ko mi lungo ni ande zero grace. Sani ni kuna watu ni zero grace. What will operate? We are going to turn into that animals. Mano once a day, you eat once a day. Yes. Okay. Kata dichwo sanene gi unacheki mabuda wako kwa hao. Saizi na watoi. Mtoi anapiga tonje, buda anapiga tonje. Koro jiwilo ni tiju mabilo chimu gokinjo tiju machimu sabiri tiju machimu gotie. Koro yero. Teknu chimu once a day. You see? Mano tek boy. Kuri nyini jabuda to nyaka chemdire yo. Nango. Kore kia mago ete magembe dwanu wawach kan. Kore kia kaka jabuda nyalo chini kore kia ini kia. Okay, ini kia ni jabuda nyalo chemdire yo. Anda kia. Ini be onye ni fato nyalo kalo dire. Luo ni nguvu bad. Luo ni nguvu bad. Yo tori. I'll thank you later. You can thank me later. Take it to the bank. Or you can leave me alone. You must be a very technical guy. Even when those people tell you that, but you deny. You deny it and wow, give me long credit to call those people. You can go again for the voodoo, but you cannot get it. Okay, madam, I check a voodoo, but you cannot still get it. Ani se baga. Okay, koro mana voodoo mogi. But gimanya lungo so wena di madiri ni. Let us return to the Lord. Okay, mana me kura voodoo. Dikita kero kujaldo. Njuma Babylon uri toja. Let's go. Yeah,